masakin hen level up ki channel to so la home ni ho zo se na bon ni ko pa tu nim jong ban ni so chum chum la chum ho na be khom ki loi te tu tha pentagona kon to pondo dung suin achi sa hapta masalama Taiwan mun na United States House of Representatives Speaker Nancy Pelosi anasutlut chu United States adinga to gon achi piu ni alwal hingitin ana pong do na hi Pentagon akon thulu nen asai be na a hichi te ni chu United States in Taipei adinga linglawa apan pina avet sa nale Pelosi in Taiwan asutlu na chu Beijing anga thot kichi ta avet sa na hi anati na hi sule China te en agi nale along dam lo na vet sa na in Taiwan gamgi zosia military drill ni khungal hingset Beijing o zongle Washington in lungsei na ima anai lo dano avet sa nan galsat konglin ni Taiwan Strait mona ana ho pa sa akin ovin hi United States in asebena athil bolovin avet sa utsu free and open Indo-Pacific chungsa nga agitip now adet dan vet sa na ahi ativin hi hichi thilsu hi tule tua Indo-Pacific gamkaya ti zanumta duam na lungput na ya gamkay sunga angaya ki vai po na omsa susit hay omjing to lona abolvin asaybe ovin hi so letu lai ta hi United States Chief of Naval Operation Washington mona seminar apan to lona India in itilam dola gamkay niya China hi akimay tupi thading hamti ki hauna zong anay layo wahi akiti hichi kinapanla Admiral Mike Gilday in New Delhi hi United States may lamadinga poi mota loy phale kulta khatsu hi atinabana Pentagon muna vetla na zo sin Taiwan tu se Halloween India le China ki kazong hi tu te in vet suina akineze natin hi Mike Gilday in asebena a China hin munni tisu Taiwan le India chunga akimai tu piding anezing to lona lungthim chule sepei that no hi hata kha samna anei dingo hi ati na hi ga he te khat chu United States le India hin kumsia October hasunga hi military drill adi a thing langgam China gam ki akon kilometer jathum vela gamla India gam sunga ananezing lon a hin bana tu kumsunga zong honglong ding October nisim somlagi napet nisim som thumlakhat sunga hi China to gamgi line of actual control akon kilometers zakhatna gamla muna abol kit londing chu ahi Gilday in ihamtia China to kidawna ahong khale Indo-Pacific gamkay sungse hilova China adinga ala samnathai lampi zo se adia Bell and Seal Road chule adang dang ho kivetu chana ahom halna su nim na dinga kikimai tu piding ahi natin ahi kumni vel inglenom ta omnong achisa kigin ni huchun Libya gamsunga buina anikipan kita nahi thuso in asaydong zuin kigin ni huachu gamsung vai hom hole akidopi vai hom tichu rival government ho kika akina anazin mi som ni rethumin ape nin thina atun chule mi zakhatle somli valin hata kisu khana anayove ati nahi hichi thilsu hi Libya khupi Tripoli munasu onhi Libya munahi vai homding kichu jingna anom to lona van noizin ahet pi recognizable Abdul Hamid Albiva government hi ahin hinla agikalpi fata basivale anungzui ho hi solam gamkaya parliament in apom kinu ahi hityasu basavale anungzui hon kigin ni khwachu gamsung lailung Tripoli khupi mun chu lampi somsama kon la azo ding tia ahin no tu wa buina chu na su hi khupi sung mun somsama ki kap to na achil hezingin mun phachom pia mai hu in atom lai song akiti sule Libya gamsunga dinga tot pol thim min thang comedian Mustafa Baraka social media posa gamsung ne gu cha go le
adi lo na ho ana sei jing pa jong chu hichi ki buina chun kapli an hi ekiti India gamsunga capital Delhi koma Noida khupia meter Zakhatwala sang te ni Supal Tex te Twin Tower tia ki he Indian sang te ni chu pathin ni sunkim in su chiman hita nahi hichi Indian te ni chunga ki he atuna legal better chu kumku varjen anana yu chu chai ai tol hona bommangcha a demolition team hon lolhingta ana su chimo hitai hichi ki su chim hi India gamsunga dinga alim pin le amasapin hi tin thulut chun asai nahi building kisu chimchu avela mi pi hon kipa pi nan ana aur hajing obi nahi aji chu hichi building chu construction regulation tampi pal ki a kisa a hi ja achi sa kum sangni somnani kumapat Thomas Resident Welfare Organization hon chawna hi na ananai pano anahitai hitia chu Supreme Court in building kisa dan chu dan tampi apal ki to hlona achi sa kumsang ni somni lakhat kuma chu su chim dinga thulu na ananei sa hi agit veichanna Tokyo International Conference on African Development chu Tunisia muna ano minahi hichi kimpi achun African gambung sunga chamhlat gam somthuma kon lamkai lubu hon pan analawinahi hichi kinapang Japanese Prime Minister Fumio Kishida in higin khwa anasai na Japanin African gamsung khantaw na dinga dangka $30 billion api dingon anasai in hichi chu ang lungding kumthum sunga hopdo ai te ding a hi anati nahi amana sei bena dangka 130 million man African Development Bank akon ne le cha lam ti chu food security adinga api do ding ovinjong ana sei nahi chule wanno ya ne le cha ha ta alha sama boina om lai ta Africa ading momonga anchang pi do tolut pi ding injong kitip na jong ana nei nahi India le China ki ka ki ho tu thainan phat anei lo bangin gamgi ki chuna ja ki do na le ki ho na a chaiti om thei lo laizin Chinese to gu la khom spy ship Wang Yon 5 jin thua ki kap le ki do na a chi le jing ki ta nahi hi chi thu hi a chi sa haptalama Chinese spy ship Wang Yon 5 Sri Lankan kongkai mun anabua India in hata anaza da jing nungon Sri Lankan vai homte China kamle lungdeya pang dana om na chunguwa Chinese ambassador to Sri Lankan pa in Sri Lankan dinga sa lama gamhon gamsung thu lela huwa ki kumna anay uvi tia India ti sana amin patlo wanga anasay chu New Delhi in hatain anatho male zingin hi amana say na hiti ho tabang gamdang ki kumlut a kun Sri Lankan in vel som na sige vel anating do uve na tibe na hi hichi tu to kimenin Sri Lanka a Indian High Commission akon khawta adon butna anahi na bana Twitter la Chinese ambassador pun palahin a ato mon adin mon to kitu lo lom lo ta to say do hi agamsung China vai homte hi nale lungput color ata lang hitin anapong do na hi sule Sri Lankan gamhin gam khat la khat kitu mona thei thu agenda pulia khat lung hol dinga hizulovin ki thu pina angai cha zo hi ati nahi China te thugu chomle konglen spy ship hi achi sahab de sunga Sri Lankan tui kolpa manga sa anhi ziwa India tian gam hing khat hi na adai sa lo naw ana sayo anhi aji chu hi si konglen hin gam sunga thugu ho achom thei chule khununga Chinese Navy tia dinga phachom data ti chu tui pinoi umdan chule thil dang dang tampi a hol khom do thayo a hina bana
India le Sri Lankan ki ka hi kilometer 58.8 bowa ki gamla a hi zia India in adai sa lo chule United States jing in zong lung op kai ta avet li jing chu a hi tusu panapa na sin chen ngai ho zo se achung chi wa gi pa naw ke po be tusu thai mu kit ka vin na bonon mang pha le chi be